Ki try jaka nakathan so yong kila sa umdum bat lingo ya kejingyo khandiat kapisa ka bahandrus pa klur habaki a jaka ya kejing pentre ya ka surok Western Bypass ka bayat lingba na surok Ribhai District shadu so yong East Khasi Hills haba penpau shakilat pathai khubor mentaka khat handriu tarik uya yong arja arpusaw usamla rojen khalat ulaong ka ba penlingo ya ki try jaka namar hakapor ba pensngut hu pat ba ka sorkar jala ya kejing thmu wanra ya ka surok Western Bypass Kajingate akular bat ke Minister of Roads and Transport lingbak NHI DCL kalong hakamang pisa kabak khat ars pa aklur syakitrai jaka. Yakani kajing pensngut ho pat ba lingbak kajing wan ke Western Bypass nakalang ki pat ba bat kitrai jaka kilas ngohun ya kajing pensyai namar bayakador kitrai jaka ki klembu dor hendai labu hi da ke ministry. Hendai hadian hakini ki arbanai kajing pelat ya kapisa ki yo tang hendrus pa aklur tingka hakakti jong kitrai jaka Bat kane kala pensa umdum yaki bat bu udak jengkeli syae jak kapisa kabaki layakut khat ars pa klur kabaki yo menta tang mar shiteng Rojen kuat so masa apo thai soyo ngiwan naka yang juga Indonesia yang soyo lalu badai banyak mereka Western Bypass lalu Ribhai yang bisa soyo de kubuat pak ban IP ni bagi press media de ni pergi terajakan ni siam kucing babut haliang kalian jongkan deka badaya jika surok haliang juga doa pak sorkar ka le ini kita ketahui pak ba inwan potensial haliang bagi pergi press kena ba kiwe ki nos chinong de jalan le se kim sayo ban yo mat kubeneka projek tinwan lima kisinong kitau di kenapa kuntip sorkar kaba kalanyan ben yang ingin kita rajakan de ngaku apa bu bat percaya lima kali ka puan pemerintah lima kipres bat media kantam kim yoi bias ngau lima kali ka kubur de ni ki rajakan gila bu kajing ho ban prepare ban pedip lingba kali kam apa ngila ya duduk kicing te ngan prepare kene menta dan boleh ya ka nangi kita jaka naga than Ribhai bat than siang kabadaya ke Western Bypass ngikwa ban pensyai happy ki press halor kicing le don bor sorkar pedeng kata sorkar NDA kepala elam daga BJP alor kajing baik minister in charge jong kan North East Katlat Highway National Highway Authority of India kimat kibangi day man pau alor kajing le kane ke sorkar NDA jong ke BJP kepala sensya dan bor diktator namar ba sorkar Meghalaya MDA 2 ha kajing lam ke NPP kalau dep ban le ya hearing ya ki try kendau East Khasi Hill baru Ribhai District ndai onda poi sadeli minister balik pet ya gane ka tenat pediang ya ka public hearing bat ula supen her I ya kador jaga kat bamon kalau dulu kajing syak penbor balada kitrai jaka kim sim ya kapisa bai jaka loong panten sengit sendon ya projek surat Western Bypass na sumer sasoyong alo kajing jungi pak try kendau kane ke sorkar NDA 2 ha kajing lam ke NPP ru kam don jingkit kli ya kane kajing le ya kini kicing jong ki pajba ki badai ban yo hok ya kabai jaka namar kata ngi hak man pensyai ya kacing syabaro lemba ki press pat media ya kacing long jingman jong kane ka sorkar MDA tu bat menta ngilas mutu syai ba kacing le donbor ka BJP bat ka NPP kala don kacing smutu jingmut lang pat muslia ya kaneka kam ban siu bajaka hagarukom kaba hagarukom bom hok badai na kaneka dai na kata katau ba kane ka sorkar NPP
kasanyon ben baknyot ben ya ngi kitrai kendau klem dat don su kajing singo perkhat ya kabadai hok ban yo kipai pa jumpi kong ka kolong ba balik kong ka sarkar ai ka bamon amar pitip i ha ka i padaya surok angni lapan pausai banglade berhering Akapur pakai hering nak kipiu juga terus sarkar ilawan berlafik ya kadoa ngi ilahun lang dan bah kita jaka akapur pakai hering hadin nang tapat nang lapha nang nem kelaya lapha sipo sarkar pedeng dia kadoa keep accept ngintip lagi kadao dia tak kadao ki sudian baik bang her do re jaka ki aidao tak punya utai ngim la nang nang ngimti ka sarkar ngimti kita jaka ban bagi hering ya hering joki ilabu maki Tengi nak kena terkendang mila pun kata bagi maki kila pensai ni por bagi hering. Kita kata ni sa umdum adu mentah. Te ni suhab bansim bomban se. Nama ni tidak bangi kilo kena gendong. Kepada ye bayar yang Western bypass misa ngumpul tak kilo gendong sudah. Jadi kila penting pentame banse ni hab bansim ni kena Kita kata kadro kan kita kadro. Kita itu dekat kadro kan. Kadro. Oh ya kadro ke municipal kepala hering Ladek bersanction kadi kata sepak tam gerul. Di hadin nang tapat hasil ke ba syua ba pensiun dan pisapat kalau satang ndru sepak tam iman melu malan. Entar kalau long marsiliat. Kita kata ini di ngimda pian ha kata kajing wajing tiap ngisani ak sarkar ndrei kat kajing siam menta andagila wat baniak ndrei sarkar kala sunyon lene kala suli ben ngi tra kindo ibadi bani hok kata kador ba hari ini apor ban ko. Kita jadi jingia ini Kanungot kini ki Kita poi itu sa la poi di saus pak tam di saus pak duna. Kunta lo ni approximately 6 lakh mana exact mana bu dia sendiri kat la poi saus pak tam saus pak duna kita. Kita ini terjaga. Kemudian mah Apa dia kata tak perlu di petisi besar ngap tahu ba. Kalau kakam kelum kelam kena ba cubren bagahe kapai jaka banyak kapai sina. Ngaswa nyuksa, lesi pithi nak cakap apa silong deh. Pithi cakap pithi tang kumba katsan spa square foot. Kata baca cakap lah hek ha. Dan dari pisna baca cakap pisna tinggi bisem riba. Akali untuk itu silap arlah kalak melong ta. Dia pada mujur kata kajing dia cakap banyak cakap. Banyak apa pisna ngasih kam dolong riba hari itu. Pak kado Allah jong ka ban pendolkam dia kata cakap apa pithi. Kata-kata orang lah ban Ong ini baru di petisi besar masuk brand yang ai kaba perkhat no pria ke pasti dan dia tahu head ban pet ya kata ia kasion dengan pet ba kata wis ngimdon ai ban ong la kalau kata dari di petisi besar dia ban suduk la kala ka jong ban ban brand suah ban brand ya ai ba udai ban brand kan suah teruk buat dia kata ngimdon ai ban kai ka bang mot dei ba bang ana benang iki. Kalau kata kada dia mo ngi nak leng cumi kumputra jaka imla ban ai ba Kasorka nanti kan tuklar tan halu si sumi kelaya namar ka hami kelang idol ka jong kasorka. De halo no kata lahiring ini om bangi budol de om bangi pan ya takador ba ka bangi kuat de kasorka lawan kasorka celah lawan pada hiring pada kala ai kador ngir hata ka ai dor ngilahun. De ngimtip ka ibat ka kat kum ki kendor ki an kasorka ki bukum no. Ndre kat kum bagi wan pensai ko por ka ba hiring ki op kila pensai ni ba sisil pas ketika kat kendai section ba kat kendai pinamla ban komplit pinamla su ban lei ai nalik pai ba ban nalik jong kesorkar kunjung amtip ndrengi ni susah ka jenglo ade halo kata bagi pensai ndre ndala de ka por ka sapat ki ai da kawe ka kom kata kata ni kuat kan ban pensai sipi pai ba ada sipi ki pres ba kuntip ba kan sorkar kalong kelan dan dia ka yak bet ki kam ki badai ban tre habakim ai kata Habis halo kata mo bagi pak jungi kumo ngai pina du meneng la pau bagi no kendong imtip tendre hadin bing lewat benia ka kamram jungi pak kam dei than ban ong paling imsa paling im a ngi kwa development ngi kwa ban khang ki development ngi kwa bakan tre de hajing sang ka jingnyon be ngi ka perkhat ba ngadai ban long ba ka sarkar ni ban rap ngi pak habe pilong nong yelam lene ulong nong yelam ubadai khamtam ku dipti minister badai pet ada transport badai pet yang piludi te khamtam ku di nyarap kan yang halo nong rem bat sakawe ngapen kan mawi pi hapor ba la long committee ngapo guati suaban berilis ya kan ka project ini ka fund ban ai ban sam ban ai sipat ba
ba na leng jong na nom ni khlaya kim krni ai kim krni ai la da ong kador ba he na kali kim krni ai sngap mdi na asam i ki pen pau ba ka asam kam hun batang ba ka sarkar pedeng kan ai deka ya ka baron kam hastit ka ai bet ka skadai bet nya ta ka tawa ka pen pau ba kum u no yalam udai ben long ta ka ndrei na kalim khlaya jini kim yalam jini kim krni ai yalam kadon dei hadin ba ka sarkar la pha pa penduna bet penduna her be pa kai ka ba kata karon sindet ni nyimla patip pet ba ngi kwa pancing sai ba maki kide benyarap kum kita kena mi kemat om ba ngin sunyon ben ai pat ba berkebaria PE lo pitip ha kamtam pada ya yang surok balai ke cakap kerana ngan su ditir ngan su kena kendiat mau su ai ka ai pilatip ba cakap kepada ya yang Western Bypass kalau ke cakap sisok ha bikin yang baru Arab pusau khatar penai hangte ke cakap jungi omdon ke baka cakap ke basulat jeli ngirem baru kimar ba ngirem kising kembang paulang sistem mumi kising kipan di kajor nanti kumta terter kimar nanti kilong bar ba data kakau ba ke cakap ada dek sorem dor ha kata ka dek ko pani ni siam kum kinu song ke bo jong than soyong ka di polis beda hal yang tahu ni lah pasang pan ya keren yang di minister yang di badai pek yang ada hal yang kata office ni magi kimla le dengi ni lawat la on ting kimla dia halah do pingin la on ting pek pak pada maupun di pek pak ni kimla le bagi la ai itu besar ke asil on tu pek pak la on no yang up in se keren dan dia kapoi nak kapoi pa ni hapun pakat asil mar pakat development ni kuat akan jong than makan kiu Nri halo rajin kiu ro jiwan do kado tanya kan project mistu kan kiu nri ni don hok bat bangin yo pada ke ba sarkar kala pula kala ai ni ke tak kata Temennya di pelong ya kan ya. Aku perlu yang jadi nomor berangkat dan kita ba terakhir kadang ke gajinya sukma gajinya setengah mah nilai mencuri kata hari om siam lah bu ya kador maki terakhir hari kilo bu maki ya kador kiau pediang yang kata nomor kedua belum kita. Nah kan yang dikerai kendal baru nilai muncul pada apa pelangi tidak sukmen. On dan nasi Menu di pelong ya kan herring nggak menu kisah kan bisa. tinggi bahan itu mau de kalau kata kecil sampai sana nilai seluruh dia seluruh no dari negara nak yang ni babi tiba pun barang tim semati kata on kalau tindik kebesar namanya setiap penyewa dia tindik kebesar orang dan dia kaman sibuk datun katular kepada dia warna air ini buat baik. Dan perbuatan air ini baik apa soyong belum. Umur kata ada kecil muncul bagi kamu di besar dia kamu bah. Lada dia muncul kerana keseluruhan kanyak dan sedang berkan yang nang nasi kemat seksat. Nak kalian baik tak nilai apa nilai muncul lagi kata. Orang nilai yo besar kalau lama ada pecahan hantar dengan baik kikibin kan memang ini dalam besar dia bagi cetai cakap no pendong ini kan kita norel kita siapa memang tu cakap kata kan gaji kuat ni kuat projek bahkan dia baik dia nanti ni kuat projek kan sana deh hak gaji kuat je ni dan dalam tentang ini keren di lewat ya kada kesin kada kabakadon Basyanu kepisah kebala pular gajah dan hafalno muta dikuat kan muta banwan benbu Ahmad tiba ya ini jinnya badon kemudian ba kim ya berpawang hai babun barang saya hari ini dia ada serta terus ni dilaban ai hanu kuno dijemut na yang baik pak ni nang bangun mendon kuno kajing ya sinurit mesti menersu biong yo ya bahwa keba ilakha ba ilakan ni hari ni kuatan ka ngapa penong tunta ya kan kalau cingkupau cungiem kalau bangin kupau ha di press media nang ba kalau ke pubuar abata ka webat project nang ba kidemla ban lek su kum kan ya kejat jingle ini kum lanyan bai kata-kata mun prakasi hindi banirap hindi ban sengap orang sanyon yenore no jadi mun wat cekmat bangin kla baka surga kale don bon ne kale takaba yat bet ne kata-kata ka buat dalam bai ba mentang ci penpau ya hang ne om bangin ngin yat cekmat ya kam le ngin yat cekmat ta kam minam la pat ngin pat sim ya kalai tende kalau otak kubuat bang ciputip
maka sarkar kalau kamlong bet kamiat bet kat kum kat kijing kular iba habah kuar maka hering dan yang kuar maka udor ini. Nah terkadang ya kapah cakmat ni sedangnya pun cakmat ini sedang daling di dalam kam ingin ya jaga dakian ingin ya kino kendor ingin saya bet bagi saya ya pat ingin cakmat. Ndai ya pemerintah dengan isu kalau tentang bangin pentip baknang mak kino kalau projek bawan ko mi kaya bakal aktif kami kaya kamtay kastir ke berstri ke bamuan kadai ka jaga ka babon ni ke jaga ju private ya nata ada ngi kwa kan ban ajik seneng ke sokala ne ban youtube ne ban pensyai ning baki press nang baki giwei pat kintip bahkan sarkar kaya kelan hak da kana korkom bat ka penbit ngi rupat pak kana korkom takadang nginum dei su ban sabit dan ngin dei su ban ngat hukum kini kikis habai dai begini ka ban sna surok dan kana projek ka badai ban sna ko mi kelaya kenapa sisi pak lukra ban yo kata kador dan ya kata kalakulan kini ban yo kala ka jong ka hok kinde bantu dan kinde ban penjat isteng di tang kata kubur ni kwa ban ai limba ka ni ka kubur dan rei min om